So elifini kwamele ufise ku-achieve something, ufise ku-fulfill something. Nginokuthi mina elifini udzinga liphupho leli utoli-achieve ukuze ube ne-purpose. Udzinga liphupho leli utoli-achieve, ungaphili njengemuntu longanamaphupho. Bani neliphupho ngelife yakho, bani nelife yema-goals, bani nelife lene-meaning. And ilife yakho ukuze ibe ne-meaning kwamele ube neliphupho. Uthi ngifisa kufulfilla lokhu kusasa, ngifisa ukubona ngibuilde into leso, ngifisa ukubona ngi-achieve lokwa nalokwa, ngifisa ukubona ngi-improvile. Bani neliphupho loku-improve, bani neliphupho lokuba nemoto, bani neliphupho lokuba nendlo makuthi awusengabi nendlo, bani neliphupho lokushada if awusengashadi, bani neliphupho lokuba nebantwana, bani neliphupho lokuba i-better leader if uyi-leader but awusi-better leader, bani neliphupho lokuba i-better leader. Elifini kwamele ube neliphupho, kwamele ufulfille something. Athi ngikutshele nayi into, ilife iba mnanzi uma kunento lofisa kuyenza. Ilife iyabhora uma utovuka kusasa ungathi usitoyenda. Ungeva umuntu athi kuyabhora, ngikuthi akade ukuthi uyoyenda. Nginokuthi mina plana ukuthi kusasa uyoyenda. Plana ukuthi lenyanga letako utoba wendani. Ungabi umuntu lovela ujabulele ukuthi inyanga iphelile utohola. Kwamele uthathe ukuthi imali yakho yosebentaphi. Kwamele wathi ukuthi isikhathi sakho ma off uyospendaphi noma uyosebenzisa kuphi. We have people laba noma ba off ayikho into lebayenda. Kwamele kube ne-project itsite le wabhizi ngayo ma off, or i-business tsite le uyiqalako noma le ufocusa kuyo ma off. Kwamele kube nendzawo etsite la ungavolunteer khona, uparticipate maybe ku-organization tsite, uncedzise. I-life yebantu labamuva, elifini uba ne-value ngokucollecta i-experience, uba ne-value ngokuba exposed etukwetinto leti ungakatijwayeli. Kwamele ufunze a new skill, but ngeke ufunze i-new skill ungenti lutho. Plana ilife yakho ibe nema-plans. Bani ne-plan yeminyaka wonke. Umuntu makabhedeya just utsenga likhekhe upita abangani ba-celebrate kuphelela khona lapho. But nginokuthi mina uma wati kahle ukuthi i-birthday isho kuthini, ngila utobona khona ukuthi life yakho kwamele ibaluleke. Uma ubhedeya lokho kuyakukhumbuta ukuthi weta emhlabeni kutofulfilla something. Umuntu losemhlabeni usemhlabeni kutofulfilla something, not kutojabula nje kuphela, but utemhlabeni as an answer. Do you know ukuthi uma umuntu atalwa kunenkinga leto solve? Umuntu nemuntu makatalwa kunenkinga leto incoba lehlulela abanye abantu. Mfana akhulu naye today uyoncoba inkinga lehlule abantu labaningi. Kunetinkinga leticindzetela abantu even today. Bamfana bethu batuthola isolution letinkinga leti. Kunabodokotela labahluleka phambilini kuncoba letinye tifo. And kube nabodokotela today labancobe timo nebugulu lobuhlule bodokotela before. Why? Because ukutalwa komuntu kuyisolution enkingeni lebeso likhona emhlabeni. Inkinga uma ifika
kwamele incotshwe umuntu. Lo muntu usendwa nguNkulunkulu emhlabeni uba ne-assignment yokunqoba leso simo leso. That's why wonke umuntu uvela emhlabeni afumbathile. Lokufumbatha kusho ukuthi kunendo lelo muntu aqhamuka nayo emhlabeni kuto solve i-problem. So usemhlabeni kuto solve i-problem. That is why i-abortion uNkulunkulu akayivumeli. uNkulunkulu akavumi ukuthi u-aborte mntwana because umntwana uyi-solution emhlabeni. Immediately aborta lo mntwana uhamba ne-answer lele ingatshintsha simo emhlabeni. Mhlambe labamfana laba abortiwe phambilini, mhlambe ngibo labe kumele basolve inkinga lelisicindzetela namuhla. Mhlambe namuhla ngaba sifi ngalendlela. Mhlambe isolution yahamba lebamfana laba abortwa, nebamfana laba bulawa, nebamfana laba shiywa ema-dustbin bagcina sebashona ngokuthi abazange bathole kudla, abazange bathole i-care, abazange bathole a guardian. Into lekufuna uyi-understand leyo. Bantwana bayi-solution. Ngingigiven ngiyi-solution emhlabeni. Lokhu ngikwentako ngisita abantu labaningi. Ngishumayelile etindzaweni letiningi. Ngenda even ma-revivals nema-cell groups. Baningi bantu labasindiswa wayile ngishumayela. But ngaya bengekho. Mhlawumbe labantu labo namhla ngaba bayathi insindiso. Sometimes kudzingeka wena ukuze umuntu aphenduke. Sometimes kudzingeka wena ukuthi ukhulume ukuze i-change ibe khona. Kunebantu abangeke batshintshe until kufike wena. Because uNkulunkulu ukuletha emhlabeni nge-purpose. So i-life yakho kwamele ibe ne-meaning. Mawubhedeya before kusasa kuba i-birthday yakho dibuta le question le. Ngiyi-answer kusiphi isimo emhlabeni. Ngithe ngitotshintshani emhlabeni. Ngibaluleke ngani emhlabeni. Ikuphi i-role yami emhlabeni. Kwamele uthole yakho i-role emhlabeni. Wonke umuntu kumele athashe i-life yalomnye umuntu ngendlela lehlukile. Sinema-assignments langafana. Kwamele sifulfille lama-purposes ethu lasiwathele emhlabeni. I-life yakho ayibe ne-purpose. I-life yakho ayibe neliphupho. Always planner. Always dibude ukuthi ngendane kusasa kuphuma kulesimo. Ngendane kusasa ukubuilda lento lengicala. Dibude ukuthi solution ingaba yini kulesimo lesidomuntu abukane naso. Sometimes isolution kumele iqhamuke nawe. Umuntu ya oppresswa but kudzingeke wena ukuze lo muntu abe right. Sometimes umuntu yaba etukwesimo ukubone njengenkinga lekumele ilungiswe nguwe lokho. uNkulunkulu makakubita ukubitela ku problem because une solution. uNkulunkulu ukhomba i-problem ukuze uthole i-solution. That's why i-problem kumele ungayibaleki. The more usolve inkinga, the more uthola ngobita nge-skill. Udevelop a skill. Umuntu angasolve inkinga. Ungangena etukwenkinga ukhona kuyisolve isolveke. Bambala. Ngalendlela leyo uba sewudevelop a skill. Akekho umuntu longahlupheka athi masekaphuma enhluphekweni bese uthi angiyadi mina enhlupheko. Kanjalo akekho umuntu longangena etukwesimo agcine akhona kusincoba bese mawumbuta ukuthi sincobe njani athi angadi ukuthi sincobe njani. Ungangena etukwesimo noma ungadi ukuthi ungene njani, noma ungakatifaki kulesimo. Umuntu okhona kuphuma egcineni uyokhona kusitshela ukuthi uphume njani. Nemuntu lo successful angakutshela ukuthi usucceed njani. Kanjalo nemuntu lohluphekile waphuma kuhlupheko angakutshela ukuthi uphume njani. Sidzinga abantu labatophuma etukwetimo bese basebenzisa nama methods labaphume ngawo kulesimo kuncedza nabanye abantu. Ncedza umuntu ngale method noma ngale solution noma ngale answer lekhiphe kulesimo lesibukuso. I hope this message will transform your life. Since from today dibude ukuthi udelene emhlabeni. Plana ngelife yakho. Plana ukuthi ngeweekend udoba wendani.
and plana into meaning i-life yebantu abaplana ngale ndlela leyo uzobona i-progress elifeni yakho. I hope this message will transform your life. Thank you so much.